We are a medium ataupun sederhana punya kedai arak berkonsepkan street food seperti di Mekah Madinah. Kita punya special menu is chicken grill dengan lamb kebab. Everything comes dengan barbecue. Barbecue dia main dengan nasi. Of course our shawarma is our killer. Kita ada shawarma ayam dan shawarma daging. The quality of the food insyaAllah will meet your expectations, and the price is very reasonable. Shawarma kita, shawarma daging is only RM14. Shawarma ayam is only RM12. Mix platter, dia ada chicken kebab, kita ada lamb kebab, kita ada lamb tikka, kita ada chicken tikka. Dia main set dia dengan 2 packs mandi rice, 3 hingga 4 orang boleh makan. Harga baru RM60. Kepada pelanggan saya di luar sana, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke Arab Street Bukit Jambul untuk mencuba sendiri atau menikmati sendiri makanan kami. You will experience something extraordinary. InsyaAllah, you will live with a happy tummy and a happy wallet.